Programa počala zo zvistavu fotografijoh avtorki Ivoni Torma-Džamić, ktorí už boli vyloženi i na centralnej preslavi Nacionalного dňa Rusnacohu Šidze toho roku. Ja думам, že 30. ružova заградка буде запам'ятана по тим, že mi сповнило toto žadanje, že na mladih švet ostava. Цілий час mi to було žadanje, že bym covecej i mladih angažovala s prihodom na ružovu заградку i думам, že ще нам у тим roku toto pospíšelo, bo veľa mladých bolo i zo Đurđova, i zo Skocura, i zo Ruskog kerestura i naiste slobodno môžem povedať, že teraz som už prešvečena, že tota ružova заградка ostane i nadalje. U druhej zmahaľteľnej časti programy predstavený Šternac novi ruski špivanki u narodnim duhu, a u revijalnej časti napravena svoje fajtova retrospektiva, u ktorej vyvedzený Šternac už poznati kompoziciji zo sprešlih ružovih zahradkoh, ali teraz u novim aranžmanu. Mi bohači Rusnaci za 28 novih kompoziciji. Ani sme nesvjedomi jaké to bohatstvo i co sme porobili. Bar sam zadovoljna. Máme veliki talanti i u špivanju, i u kompozitoroh, i uopšte u autoroh i dom, že trebame to robiti dalje i začuvati to, co máme. Fahovi žiri u sostave Olena Puškaš, Saša Sabadoš, Miroljub Miča Antić, Senka Stanković i Snežana Janjušević-Jeftić za najljepšu prehlašeli kompoziciju Šnijem noci s tobu avtora Aleksandra Čovsa, ktorý je napisal i tekst. Avtor aranžmana Miroslav Pap, a odšpivala ju Sanja Divljaković. Nagradu žirija za najljepšu interpretaciju dostala Tanita Hodak, ktorá špivala špivanku Nove rano, a nagradu za tekst dostala Tatjana Budinski-Drotar za pišnju Odnjata ljubov. Širšu reportažu zo Ružovej zahradky hodni ste patriť u štvrtkovej emisiji Dobrý večer Vojvodino.